futhi noma ungaphumela lapha ekwendlu tshela abantu ushaya uNkulunkulu maye ethi ukhiso yini uthi wazala nithathe ngose kuyo wakufike umthathile nakuye umbeke phambi kwakhe wabona umuntu onje wena ngalo umchazela umsebenzi uthi wabona umuntu onje ngoba uyabona ngoba ngithi 2014 ya 2014 ngilapha isikhathi sithini ngazidla isikhathi sini ngilapha yana eMlazi masilapha eMlazi ulesingalo lesine malo lesithathu isendlini angiyile emsebenzini ufike ubaba mkhulu athi mina hamba esitimeleni sika 10:04 esi9191 esisuka eMlazi siyojika kaMashi khona umuntu ozohlangana naye lapha esitimeleni umthumele kuwo baye bese ngqoka ngigeza ngqoke thathe into zami sikhama saBhayibheli hlabelele uNazaretha ngushike lezinto noma ngihamba bese ke ngiyongena enqoleni qala inkonzo sigcwele isitimela thulekile lana kulalelwe masifike eBriya ngehle nabanye obaba angimazi lo muntu engithunywe kuyo uyelo waziyo kudlula lapha ngami ngikhuluma nalo baba usiso ogqoka amabhayi a blue ayipangela blue nengane yakhe bafakela amabhayi zangoma lezi bedlula benabeyophuma emageyithini imbonelo sisesebuya ngeshoti nalengane bese fika mina athi sawubona because ethi mina yena athi ngithunywe kuwe ngivuswe ngiqalwe endlela ngilele lapha eMontle ngisebenzela khona wathi angize kuwe lapha ekhaya kule weekend yakusasa uzobe wenza imihlambo likaPriti nothi ubani uPriti athi uPriti usewahamba emhlabeni bese imntwana ngithi mina uPriti usahamba emhlabeni nani manje phoma wenza ihlambo lakhe yini inkingi uthi ngithe ngisesibhedlela emshiyeni uPriti uqhamuke ephethe imbokode ekhanda ethwele imbokode wathi asimnake ngani wathi ushangane litshe ngavika washaya umbhede wephuka onesi bahlangane naye sephuma bafika umbhede wephukile nathi itshe phezulu bakuza ukwenze njani uthi ngathi awuPriti lo ebemshaya tha uPriti kanjani uthi ngabachazela ngithi ke manje mina pho ngizokwenza njani uthi ke uthe ushaya angizothatha wena wazi ukuthi kuzokwenziwa ngoba uma lapha ya baduma beze babulala lembuzi okuthiwa yehlambo lakhe lo muntu owamthwebulayo mabe bayibulala nje lembuzi bachitha igazi egameni lakhe sizokwazi ukungena isipikile ekhaya ngoba manje baba nje ukuthi isipikile asivuma ukungena ke bafuna umenza umkhovu wabo ngathi mina kulungile batsheleke ekhaya ukuthi siyenza ngeSabatha ubaba wayesemzini mkhulu umhlangano noseNazaretha uMatshe basembize ezinye insizwa nabashumayeli ababiza bonke la eBriya ngathi ngicela uchazele bonke laba abantu ukuze mase ngithatha abantu sizoya lapha bengathi into yabo wayesechaza lo sisi wayesethi okunye uthe ushembe ungahambi nabantu abangabhincile ngoba ungabhincile nekakhulu sasivolunteer ezinye insizwa siphila nazo ukuthi cha sizokhambisa umkhathini soba nawe ngase ngithi ngicela into yona fanele silinde yalinda la ekhaya kwakuzoba ngesonto elizayo ngiyapho sisimayithi sabathela London kwakuzoba isonto elizayo ngoba ngikhumbula kahle salinda 7 days hlala endlini yami lensizwa singadli sweet singadli lutho nje siphila ngomthandazo kusene emini ntambama yonke lemthandazo 4 sasiyenza 7 days ukudla kungangena entoleni siphila ngoshebe sithandaza kuphela sithandazela lo uhambe esizohamba sathi mangabe sesibilela sahamba saya emzinkulu saqala eNazaretha sawubamba inkonzo khona asebithi ngihambe ngenobike enkosini kusesiyahamba unyasi besu abanye babengakathathi serious unyasi njoba namanje nje khona abangithatha serious ngahamba nakufika nje kuona baba unathi awusefikile emfana ngathi baba laselithi thola amafutha ahamba ufuna amafutha wathi uyambambela unkosazana ngathi cha ufuna ayibambele awabamba wabusisa wayesethi lamafutha la
bonke laba bantu uhamba nabo ngo-12 baseniyothandaza emathuneni bobagcoba emashiya ngisho abantu bakhona bagcoba ngoba khona into eyophuma ethuneni ma bengawafakile lamafutha eyohamba nabo asenba wasethi-ke uyabona le ngane enihamba ngayo uPretty Duma wabuka isandla sokunxele wathi angahambanga emhlabeni bonke abantu abahamba emhlabeni ngaleli langa okuthiwa washona ngalo wangcwatshwa ngalo wathi namba lapha esandleni sami oyibani bani yena akahambanga emhlabeni khona kodwa uthathwa abantu wathi khona into enoyibonayo lapha ethuneni eyophuma ngo-12 ebusuku masebenza isiguqane okanye ithuna lakhe sasesihamba saya kulo muso kaDuma safike senza inkonzo lalala nathi sakusiphakathi nomthandazo khonsizwe yakasibisi ayisiphuma ithi yochitha amanzi mayiphuma yochitha amanzi abuye uMahlasi bese buza ukuthi ngaphambi ukuthi siqale inkonzo khoza ngicela ukubuza abantu bala ekhaya baphelele la endlini bese uthi angakhona ayisiphelele maNazaretha athi cha baniphelele khona olala bathi ayisiphelele athi ayikhona usiso kaNyango ugqosiketi sejini neskipa esiphinki kanye nophaqa bese tata khona hayi yena uPretty lokumbona yena besinenkinga naye owathwethu kwayo ngoba nilapha namba bese ethi mina ngicela ukubuza lo Pretty okhulunywa ngaye washona kanjani bethi hayi wayehlala komunye umama emalukasi emtholela umsebenzi eJardini eMhlanga akubanga insuku eyingaki ngoba umama lona wayehlangene nomamncane wakhe lengane ubaba wayo wayithola intombi eGoli ihlala nomamncane uyisuse washona mangabe eyitholela umsebenzi lo yasebenza 2 days bathi kulolu lesithathu yayisi esitshela ukuthi uPretty uyagula wavuka